Abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Yo, nabikoze my brother, thank you so much kabisa. Ibi kubisanzwe byari kuba byaheze before, ni kubera nari busy kweri toute la journée kabisa. Yeah man. Amajambo nkayo ntiyumvamwo kweri je abantu ntibanzi muri iyo category bro. Ntibanzi muri iyo category yo kuvuga ibijuju. Yego. Gusa nyene ama YouTube azodukoza ibara. Ama content aba content creators n'ababono. Baba bakreye ibintu ebana bakagukorera ko nyene titre zitabaho zidahuye n'ivyo wavuze ibintu byo amana. Nsanze ama message babaje kabisa kandi abantu benshi kwaje mu Rwanda mfiseyo antuka natanguye kuja ku ma media yabo kuva mu 2015 2016 rero ndafishaho connection nyinshi cyane ku bantu bakora hajya ama contact zabo ndazifise nyinshi. Rero mbonye ibi bintu kweri ndabaye touché vraiment. Sanze ama message menshi bariko baranyataka cyane gose kweri. Yego. Lakini ni fresh byabaye nta kundi. Essentiel nuko neskwije byaheze tu. Sinzi ko bibashikira bose ariko ebana mbonye ibyageze kuri. Yeah. Space y'amasaha ni urafata akantu k'amasegonda ne akoga ko icyo ngicyo biratambutse barongera baraterura mu kiganiro cyo cy'amasaha ni batari amasaha 7 twari twakoze bafata akantu k'amasegonda baragenda baragateranya. Okay, ku rundi ruhande aba bajene bahagurutse bakarwara of course ni intore irasaduye ahantu imiboneye. Niba babonye ira video bagomba kwisubiza immediately pigana soja anakuwa hivyo ariko rero igiye umusirikare yarashe nabigirashe mu kirenge nkuko abajene birashe mu kirenge. I hope ko mubyumvishe ndahira ati bashinga ntahe hewe ndasavye ikigongwe turi umuntu umwe hega barundi twa mutumo ariko nabo bari dramatic rimwe na rimwe. dore Yego mfa nkubwire Godfather ikintu nibutse nyine tujye tuvuga bino uziko hari nk'ibintu umenya ukabyihorera kugira ngo bidateza polemique mu bantu. Nyine urabona ku rwego bimaze kugeraho bava abanyarwanda abahanzi baho no mu Burundi baragenderanira nyine. Nyine turi famille. Hari ukuntu abarundi bisanga mu Rwanda bumva ari mu rugo ku buryo ikintu yakora mu Burundi yaba ari plank byaba ari ugutwika no mu Rwanda bikora ku rwego rungana. Mu minsi itambutse abonye zasaga ngo runaka ngo bamuzimirijeho ibyuma ugasanga mane ni team ya Kiriku babikoze bro bajimisha ibyuma babishaka mbona ukuntu abanyarwanda barenganye babatatse bro bibona byo biri wrong cyane. Rero niba bibaye bari dramatic kuriya natwe tugasubiza kuriya nago bakayabigira personal kandi nabo biziko bakora ama plank big time. Okay, hano ndasoma message hano uyu nguyu yagize ati bro hari ikintu nabonye nubwo bidakwiye ko duterana amagambo n'abarundi uziko iyi ya video ya Bface yashizwe kuri TikTok mbere yuko ikiganiro gisohoka kuri YouTube. Niba ari attention bashakaga bayishatse nabi rero kuza bigaragaza ko atari byo ni umupangu wabo mani. Gusa abarundi ntacyo dupfa gusa si byiza gushaka attention kuriya.